INingizimu Afrika inemlandvo wetepolitiki lohambisana nelubandlululo kucindzeteleka kwebantfu labamnyama ngato tonkhe tindlela emphilweni. Umbuso welubandlululo wabhubhisa bantfu labamnyama labebalwela inkhululeko nentsandvo yelinyenti, labanye baboshelwa loko. Kepha-ke kugcineni lo mbuso wabese uyavuma kutsi kukhululwe Nelson Mandela ejele. Lomengameli wekugcina wembuso welubandlululo wenvulela la kuleli nje bekasolo ala kuvuma kutsi lubandlululo lwahlukumeta kakhulu emalungelo eluntfu. Nanobe kunjalo, Mengameli Cyril Ramaphosa utsi Fw De Klerk wadlala indzima lebonakalako ekutseni kube nembuso wentsandvo yelinyenti kuleli. He did play a key role in ushering in democracy in our country. He was a leader of a party that was largely discredited in relation to the role that the National Party played in enforcing apartheid. Fw De Klerk ushone ngekuthula emtini wakhe. Kepha-ke umbuso welubandlululo wenhlangano yakhe ngiwo lowenda kutsi kube nemathuna lamanyenti langatiwa nekutsi abobani. Ngemalungiselelo emngcwabo, Mengameli Ramaphosa utsite. We will wait for the Fw De Klerk Foundation to tell us about the details of his funeral. Umndeni wa Fw De Klerk wona utawukwati kutsi ungcwatshwe kuphi, kepha-ke linyenti lakuleli nalomuhla alati kutsi tihlobo talo taphelela kuphi. Umndeni wakaCalatha naleminye-ke yaseCraddock bati kangcono ngesihluku sekulahlekelwa tihlobo ngephasi kwembuso lobe uholwa ngu De Klerk.